inga ia ta mai ai e mawhai stangata e ola i leo langa nei o na ola a lai loa o ia te ia le ola e whaavavau. In a context o kala lea o lai kala ngoa i o ane i lana whanau kerisiano o e ua whaolaina. It's not because I'm a good person, because I'm not, but because God is faithful and God is able to keep his promises. Because if he kaila mkanga wala la whali ale whali tu, ia whangongo lola inga o realize le anga o leo langa o lai. And then o lola i hinga o lo e leile o whaolaina ma. Toi whataro whatu i le tino keriso i le neia fiafi. Wha mahalo le soifo manuia ma le langia mama. Ia, foi pele vi inga ma le whaafitai i le tua. O le mea rofo le ola o le umwhai funta tau whairua i le neia fiafi. Mene. Ia. Whaafitai o le neia fiafi ua manoa fo i tātou fitu wha i aim whasoa i lana upu wha uina. Ia, mahalo fo i le soifua. Nang soifua sunga pasta malo lava le unsa e nge fiafi. Ia msalo le vai aso talu ai sa tai i le taupule o le Q&A me tau paptisonga ma le whatuatua. Ia, tita tonua na Q&A fole nei aso ni sio vaenga fole o la. Nisi fo i o mta upu tau ai au na whasoa i fo i ma Ngoi fisi fiso soani o le tanu o le usuria tu langa o lo iai ile kuspa ia lea. O le fisi mua mua le neia fiafi fo ina le pasta e. Ile tu langa fo ina le te iua. Ba ile vala au le atua i lo soifua a. E mauti noa. Pera noka pape ke o woki. Ia, wai, bosi whakakainga. Wai, whapenga fui au ia ke u whapeo kai au ia. E mau ki ngoa la e mau ki ngoa la se laupa sengi e ke sao i le ola e whawha pa ke ufa fuse pila wa ya e li whakio e wa o e le la kani merfisiri ya e li whapeo ngari o le winga la lo fsiri ngari o le ase kani al kuspa ia e li whapeo la kani me a le sila se wha o i se wha mau al kuspa ia koe ngā mea ngei koe ngā mea ngei e mau ki ngoa Sao, yo le fava. Ya, se me se ko dalo paste de ko. Ma era si porque la faya mo suyo iskaka o la ku fsili na fsili wa fsili mai ngia. Trongo no sta singa me o pe na ona paso le ma fau o le sikirisiano. Wa e lua tu ai ngā tangata au na ile tu se mara fsilia. I'm making my way towards to answer your question. O kanga katau tua pole tangata au na ile tua male I loa o lona taunu unga. Male I loa o lona whaavavau po lona taunu unga I tua to le oti. Ma tangata laanga lue masaro salo le mauti noa. Ngā lue fonga le pe ko ngā mea ngā pe o le kama system a adway au ku tiksi au whale tonu pe pisasu e ngā ngā le a pasi ma lima su pasenge wa e sau e pe ka o ngā mea o lona taunu unga pe I ulawa I le masalo salo ma le mautinoa e tu sa markalanga a Ioane ngā momoa Ioane 5 o le alfabet futolu o le fai mai o tusi atu nei mea ia te outou wa outou I loa o tusi atu nei mea ia te outou wa outou I loa wa ia te outou le ola e whaavavau ia 13 mai o tusi atu nei mea ia te outou o e whaatuatua le suafo le alo le atua ina ua outou I loa ai ua ia te outou le ola e whaavavau ina ia outou whaatuatua fo I le suafo le alo le atua kusala le o kipipi onga I cut corners here to get to the conclusion no inga ia ta mai ai e mawhai stangata e ola I le olanga nei ona ola alai loa o ia te ia le ola e whaavavau in a context o kala lea o lai kala ngoa Ioane I lana whanau kerisiano o e ua whaolaina no inga lai whaolinga mai e mawhai kerisiano na ola ai
e lona whātutuanga ma lona whamoemoenga. E ola o lawe ia te ia le ola e whavavau. A whika fuela ia o upu whaingatanga e lau siri pastole o le whaamata o le ale te leo le loa. E se lau pasengia ke moki ngoe e ke alu le ola e whavavau. E wa e whika ngai. A tu umaru kako malo si malo tātou le tātou tali atu. Le kako langa i le saoma le lei po pa ia mal whale tonu. E le ma se avangoa tau te sawe. Nā rawe mei kala polo ia Roma e tolu lua tolu. Mai e kala apolo. Ua uanga sala. Mai ua uanga sala tangata lava ma ua leo o le vi inga mai le atua. Ole fai upunga it's universal, like anyone. So skanga ka ola lava na whanau i lunga funga ele nei. Mai lava akama eva se o mal pepere la whangau ngei pu. Pe mei wanga sala tangata lava ma ua leo o le mamalu o le atua. O mai fuila ia le ile Roma e ongo. Lua tolu fo ianga fe mai la kala por va pe mai awa o le oti o tutongi leo le sala ava pe la wang sala ka longo winga o kakau ve ka fo lava le oti al fa punga lua ongo mta po e ono o lua tolu mta po e ono Roma fe mai awa o le oti o tutongi leo le sala o le ola fa va o le mea fo ina fo mai le tua lo tatori o Yesu Keriso. Longo inga le oki e kanonga i o le ola whavavau le contrast i no inga o le oti fu i whavavau. Ngo inga la, wanga sala ka uma ma ua o le tau i le o le angsala. O le oki fu i whavavau. A wheme karanga mai a o le ola whavavau o le mea fua ina fua mai lea e le atua. Ngo inga la, in that sense, pastor, there's no way e sa oasis. E fika kuri whamisinonga. O mea ne, it's tauna mafau e sos kirsiano. Peilava ona tala noa so oe fo tātou wharesama, tātou mafutanga. Fatua e appreciating lava ia le alofa ma le lei ma le whaamanga longa le atua. Inga ua e mana malama i le pa ia o le atua. A e mana malama i le pa ia ma le ami o tono o le atua. Nga i lola e ngā le matu ia o la wanga sala. O ngā ngarkala pe o le atua e ami o tonu na te le excusinga se angasala. So se angasala because he is God, sin has to be punished. Afa pe se me ka o se whaamangalo po se whaangalo o le angasala. Then God will not be God. Then God is not righteous. It's against his characteristic. It's against his nature. Ile mo meo le ka koe ke munga le fa ile va fe loa I like va faltangata le atua la ele fa pena io ele se me pena wa e kelinga ma fau tasi ke siano matangata e o lava lo langi lo ma faunga God is love. Of course God is love. But that same God who is loving is also holy and is also righteous. Because he's holy, therefore ele se anga sala e saufanga atu I luna mamalu, his presence. Pe ole Roma tolu ka va ai, and because he's righteous, ele compromise, ele tolerating a ia, ele excusing a ia. Ia le anga sala e a ngoa mal fasala ina. O le kawila le anga sala le I o le oti. O fa mai wanga sala ka mono ingo tangata lava la e alu lalo I ole fasalanga le wanga sala ka a le fe mai o le oti o stongi le ole sala a ole ola fa ole mea fua ina fua mai lea ele atua lo tatua li o Yesu Keriso. Ma ia kala le I fe pura pasima ole mea fua ina fua mai lea ele atua. Ko fo I vola ia le mkapsi sili le ia le tatou no tatou le ai o so sao ka inga pe fo le efeso e lua valu viva le ma ko ilonga nga ia ta ua me fanga for it's by grace alone through faith alone that we've been saved. For it's by grace alone we've been saved. It's not of your own. Mea la nga a malama le Christian. It's not
of our own. We have no contribution. Le le ka uma I o me alo fua. Ioi, me alo fua. Longo inga va pela me fua ina fua, longo winga. You don't have to pay for it. Is that an excuse e pule oi lo langa? Le ai. O kako a mi o le leile fai taimina nei. O tato usita inga tu la fono le fai kemingi. O fua na o le whaola ina o tato. Pea un verku. O le si fua o kak whaola ina. O le papikiso inga o kako. That's another response. That's another way of obedience. Il whatonunga rawa mai. Ina ua whamangaro inga kako sala. Ina ua whaola ina I tato. Me langa ka ke o lau suska e. O le kako uska inga, o le kako ola pa ia, o le kako hui ame o tonu. O fua le na o whaola ina I tato. Dika o fua le nganga. Yes, o fua nga le nganga. O fua li ali nga o iei ke riso I tato. O iei le alo. Yes. O iei le alo e kako tusa e ma kara yoane I bisus. Ia, kusala o fua li ali nga tusa o whailonga nga ua uma o whaola inga kako, ua uma whamangaro inta, ua whai tātou mataunu unga o le mea fua ina fua lea, e ala lu tātou o li o Yesu Kariso, o le whaola tanga, o le ola e whaavavau. E kusala marau sini, so far, le mea up to this point, so I can say, yes, e mawhai ona o mauti noa se lau pasengi, o whaola ina, whakaika inga la pa se whapea lau le o le luanga Korinito 5 kasi. Quand je koe vave I le mea 5:21. Ave me kala Paulo whapea. A wā o ia na le iloa le anga sala, na whaia o ia e lea tua maanga sala, o le sui o I tātou. Se vai. Melo lai. Ina ia avea I tātou maami o tonu o lea tua ia te ia. Pero o lea tua e pa ia, o lea tua e ami o tonu, o le mea le kupu I le whai upule, o le whesuia inga le, a maile le angsala kako mai, a vela angsala kako mai Yesu, a maila mi o kongo Yesu ma tātou. Kawe me, a wā o ia na le iloa le angsala. Mai lo lai. Na whai o ia e le atua ma angsala. E se whaparangi o le mea ngā I ngā whai. Ia, o le whaparangi da, Pastor whai mai, God made him who had no sin to be sin for us. So the person who know no sin now becomes sin. God made him sin so that in him we might become the righteousness of God. So that is nenga le kau theology o le kakfasa mola iai o le whesuia inga. It's imputation. Christ's righteousness has been imputed up to us, unto us, and our sin and its consequence has been imputed on Christ. Mea la nga le yoki e ka kotsa kaulu, a yoki keriso. E leifo isi si ata ulanga e whetaui matala whea ngai mo anga sala. A le kalesia, makanga kolera ulangi, e peio mario keriso. Ose langa o nga ia tangata ele i anga sala. A le ua whaifa anga sala. Five were treated as a sinner on our behalf. Awa e whilaka whainga kara mai become the righteousness, so that in him we might become the righteousness of God. Koe whai kau, koe whasa mua, Pastor whai mai a wā o ia na le loa leanga sala, na whaia o ia e le atua maanga sala. Mai o le sui o I tātou, I love those words. Ainge I so se mea lava e atangi ai le whaolatanga, po le mkapsisili leo le soteriology. It's always got the subject. It's always got the doer, the performer. It's always got the one that do the actions. O I le atua mai, a wā o le na le loa leanga sala mai, na whaia o ia e le atua maanga sala. O le atua le whaia mea lea, o whaila Yesu makako sui, inga ia a vea I tātou maami o tonu o le atua. Longa winga la, koe kampeka lava la ia le lau sili apasa. E fōlinga mai se fesili ta tele ma fai ngofi a o se fisi ta ua na tonu fa fuma foi se uso fa pena ona a ole mea lea o le ia e o lava isi tangata lolotu o le vanga lolokua o lo iai lava langa I used to be confronted by especially kanga matutua a fisi kanga pe fisi mai fo io ngai te ilo ai a fa tula ia a vala au le tua o le a
mai ia me nga whakai loa pe alunga o Afrika le ka whakai loa pe alunga io a me koe whai o lau orunga e ngā me o lau alunga e le koe kulia me o lau orunga marisi me tusa maltala tusa pa ia pe o lau io angere nga whai mai lausunga o lau e loa me o tusi apne mea te auto ona ua ia te auto ona ua auto i loa o ia te auto au langa e misire i loa le so ta wai o punga sanga le loa ola mawhanawhana ola oli ola fia e white ia i tātou mapoponga ale se senga ngai ua e loa le me kaungua e le mawhai peor kalanga le a Paulo whakaranitu mai e le se ki ngā e le se whaasosonga e sili atu mai le mawhai o umanga nga whamawhai tātou ele atua double to that pastor ole Ioane e ono tolu fitu ma le tolu iwa ia makua i pasi mai malau se lau pasengere nga whai mai a wha ova kulunga i maki ngoa makua i mawhia le i toa koe ngā le o lea ki ngi le lalolangi o e soifua ana ke dor ka unga lo ka mo e lea e kusai mana o nga kuspaia i dor koe ngā mea fo ngā le o le so ngā alua o mea e leo o whapea ia lo pore a wala le alu masa o sa e do pose a wala e le se menga pera yo nga pora se e ono tol fitu te kasi o mea malosi o fai pu malosi e mauti noa e ke oceano tu langa ia pe uma le ola ngia pe ngo fa o le fa tangata initiate le tu a maka le tu tau sia ma fa wa le tu fa winna fo le tu o ta to le tau unga o fu o ka ko langa e alam fen ka kunga o le langa ona ua fio langa pa e tu ta tu o se va enga fo nga fa le tu ana fe me ka kuspa e o la versa mo nga grant le tu na o ina mai le tu fa pulanga me kala a Yesu o ila tu uma o fo ina mai te o le tama o sa ngoanga ia le li sa ngoanga Yesu mai o ila tu uma everyone o fo ina mai ia te o le tama e o mai ila tu ia te o ia fo ia sa ia te o te le tu lia lava i fafo a wa o te le ia luifo mai le langi e failo o lava loto a o le fina ngalo o le a wina mai ia mai lo fa ko luiva o le nei fo le fina ngalo le tama o le na wina mai ia o le ia le mau lava se tasi ua ia fo ina mai ia te a ia o toe fatu wina o ia ile asonga taanga na silinga fai mai pe wa fenga walking ya le kau lo fe me su na kele kulia pe ora ke nga ia nga ke koe fakuinga o le asonga taanga so o tato eternity la or life after death o pole ola ile langi male ola fava it's not something e whalangolango ia kako. It's not dependent on us. It's not dependent on our performance. It's not dependent on how good we are. And are we supposed to be good? Of course. Wa fuanga le nganga e aono tato ola lei ola pa ia ola au sta ia fionga le tua. Al fatu ma wina ma le tato whaavavau se lau pasenge dependent on ia Yesu. Mankuat kalanga whai mai e teme le fatu tua i kako. E le whamau i kako e whamau ni a Yesu ile Timothy First Timothy a karangoa ile mea so pastor tusara marau fasili it's all dependent on Jesus he's not gonna fail us ele whapea e salamo Yesu ile whai tātou peo karakuspa ia ele stangatale atua e salamo ai ele se eskengi ele fa penga mau nga fa ola ina tato le tu ele fa misere tu God doesn't make mistakes ina ua fa meka kuspa ia wa ia au maile man we he gave us a right to be called sons and daughters of God longo winga la o menga nga ole birth o fana winga tato fa tato ma fa now a Yesu o le tatou whamoemoenga nā lei o le atua le aia mas kako sawa etas totally in God's o le whaavavau la
se lau pasenga mau ki ngoa asia onga o le tuarang fai mai o le tuarang fulfulainga fa ma oni fo oia e toshi ana fulfulang po la vea e ai ngā rau siri i mero o tā whāso. I ngā wo, mai kere re i oane ngā mei da makanga e mai sui mau ngā o si mai fo i e mau ki ngoa ai koe ngā o langa re kau ki o lai. Wai re kara ngoa re kau fukuringa, me kau fikuri, le me kau ngoa re kau fukuringa. Ai re kau fukuri ma mau ki ngoa. E le whaupunga te mei fōa ina mai, la le winga se koe wha mei kasi ar whaupunga. I le Roma. Le alenga wha mei nge muni muni a le vāinga muni, le fōa ina mai le tamā, e le doa ese mai. La le mele fōa ina i le mele vāinga ngā rwhisi muni muni, le mau muni muni le nā mai. 627, whai mai kala a Yesu i whai mai. 637, o i lato uma ua fō ina mai ia te o le tamā. Ia, o ai la le fōa mai. Le fōa tātou, le fōa mai le tamā. Kirisiano. Kirisiano, e le laulangi a koa. O ka kirisiano ia ka nango enu ka kua. O le si mea pasele mele, o le upunga i ngā whai mai o le fōa ina mai. A whai kau i le sing nganga kuspa ia. Pe ato e wha upu le whamkarame o tātou o mea alofa le tamā i a Yesu. Ok. E mga ore e kiria ren mea wanga, lai mi whak mga fo inga. I tangata o le whaunumi, o ala ia me fo. Le lau e kau, lewa kau mai, o ka kula o mea alofa. A ver ka mā i a Yesu. I a Yesu. Mero la ia le, o la kula ngāua o fōa i mei el tamā i a tea. Ua, mai kara Yesu. E o mai i la tō i a tea. So, this is also a sign. O ka kara ia fōai, o le karakuri lia o ka kisiang. Ka kisiang. E leo iei kukongu la lang. E leo e tonu la lang. Ka kare leo iei le alo le tua. Le alai fōai o iei o mea alofa ia. Ie, mea whai ke kākor kala le, we also, because when we say the world, we always think of everyone. Wang whai peo se mea wapenga, se manu, the whole world will come to Jesus. Sinka mai vaenga lo langi leo mai Yesu. O le whailonga lao tangata o e ngā fōa inga e lea tua. O le whailonga mua mua ngā o le e o mai i la tō ia tea. E o mai la tō ia Yesu. A whapela o kangaka lai le isau. Nunga inga e le i fōa inga. Ngā o kangaka o whai mea aro whai tama i a Yesu. Ka kau fōa inga e tama i a Yesu. E o mai a Yesu. Al mea malo singa ngā mai. O ia fō i e sau ia tea. O te le tulia lawa i whasa. Nga ia la whakapunu muri nga a. O lunga la mea ua wakwe de koe Yesu. I le whakamala Yesu mea i a. O mangkua le passage lea i leo koe fsili le mea a pasa i le sifululua valu. I le yoange lawa. E mai kala a Yesu o te a vatu fo i le ola e whaavavau ia te i lātou. Le kalangoi anga maa mui. Nga te i lātou te le whano lava. E o le whawawau, se wai mai, e le mawhai lava se tasi ona whao ia te i lātou ai lo lima. Koe whai mai walai, o lo uta mā o le na fua ina mai, koe sawa il fua ina fua ina mai i lātou ia te au. E sili o ia nisi umalawa, o le upunga sili mai he's greater in terms of power, of authority. Me sili o ia i nisi umalawa mai, e le mawhai se tasi ona whao i lātou i le lima o lo uta mā. E le mawhainga whao limo Yesu, le mawhainga whao ese limo tamā. Mai, o au nei ma le tamā, e tasi lawa i mā ua. Rongo inga, le ai ma se awa ngoa, e whape ngā onga mamulu se e kāko. E wha maoni Yesu, wha maoni le atua, le tamā. Ma koe marpui pui o tātou. No inga la, koe fo i lau wala i ele lau siriapasa. E mau ki ngoa, se lau pasianga, koe big yes. It's not because I'm a good person, because I'm not, but because God is faithful, and God is able to keep His promises. E whaarong se ministry ka o le promise keeper. I like, se lo fia whasa mo, ngā whasa mo e o nā le tua, whasa mo le tamatane mālosi. Awa, I fika koe karakusipa ia. No one can be a promise keeper. And no one can be faithful and able enough
to make promise. Only God can make promise, because only Him can keep His promise. So that's another name if kau I le tua I le mera kakwa. He's a promise keeper. O le tua e mawhai ona whaatau uina na fulfulanga e le ngata ina whaamaoni ai maalosi. Le ngata ina whaamaoni ai matautia e mana. Mana. He's mighty and he's faithful. Apena ona whaatau ia na fulfulanga. O le kaua fo nga a mi fo aska ka mi I le fisilia. O nga I whakaua inga fo I ke le mo kilisiango. Le ola mauti no. Le ola mauti no le ola wha. Nge ke ua ki kilo le kilisiango wha peo o me whai. Ia o le alunga le lanki. O lea ia maenga mau le kanangoa mai ai po fua ia pe o menga fa ko fua para se o mi I de mka upu de kasinga mka upu ngo le fedu ya iso ba ya ka fa mai ia o le level en ko po fsi de mai ia de ulua ba war me ia a le o ia le vai ngor kus pa ia le fa mam la mam le o la fa manga ia lo le fes kalanga wa nginga lo so nga pa se mai I me fai e ke loa le fo ia le pa o me fai tangata la e ola mauti noa ma me fai tangata e le ola mauti noa o le skanga ka o ola ko nga lu ngani pe o fa kaut fa kanga ka malanga a me a lunga ka malanga ko e fe au ale fo ai male au ona tangata la mama e fai ona e alo fai le tua e le fai onga ia maua mai se e pa o le ia tele petiti ala e manuia le loto ma multa ulanga a me fonga le lo fai inga ia fa pe fia mai le tua me fa ko le winga ngala kala fonga le pe fa valvalea fa so veso e le fi le tua mo ka fi le this is what I mean. God don't want your contribution to win His favor. We already have His favor in Christ. God already loves us. That's and we live in a way ali o tatou tangata alo faina. Le winga ngale ole ngole kale sia a tatou ole taunu unga. Ole alo fatu noa. We are recipients ole alo fatu noa lea. Yesu e ola la tatou e atangi e o ka ko tangata alo fatu noa ina. Ai lo ka ko kanga ka mawhai e win le alofa tu no le o le tua. We already have it. So o lau fōa ila, o lau o unanga o lau tautua, e whai o fuanga o le mea umawhai le tua e te oe. O ali alinga ngā o lau alofa i le tua, e tusa e manonga alofa e tātou. We're not trying to match God's love. Ele kai whi au kai. Ele kamwhai kako e tau i atu le alofa le atu. O kako le leile fai man kako ska inga man kako la pa ia mara mi o kongu le ia inga le ako ko o e fai o fu o tato o lofa tato o lofa tato tama o la fe me o kama tato o fana wina i tato ele upuma le nganga so le ola la le ola kako ele kom fai me nga ma me umana ina ia fai le tu mo tato tama le ai e alang fe ka kon me nga onga tātou te alo lofa tātou ta mā. That's why we call God Father. Wa lofa mai o ia i tātou, ma whana wina i tātou. Se lau pasenge, mau ki ngoa. O sea, because God is able and God is faithful.